Ray, Ay! Buin! Oh, wisod na ka, nakadwa na baba. Naka tabig na eh. Muyar ka. Pangalan ko si Ay, dahil man. Kalmong na naman! Kalmong! Good morning. Salamat sa lugar mo, Engineer! Welcome. Buko muna, buko. Buko, buko. Buko, buko. Kadang bingilan nyo namin wadya. Yan. Tubig. Buko. Naik kita.
Yan, si idol namin. Yan. Sa mabigat. Yan. No, shoutout kayo muna. Shout Uncle Mo! Shout out kay Paring Dabs! Happy birthday! Kaninong birthday? Uncle Mo! Alright. Ayos. Melvin Romanes, salamat sa bike na regalo mo. Yan, ayun. Sponsor ay, sponsor. Uncle. Tanahon. Tanahon! Ayun yung idol namin, malungkot ako. Yan, ayan. Pre, dito kami sa Bikers Day. Himalog, Sampabian. Number 1. Yan. Kabilaga! Oh. Yan, si idol namin. Banto! Ano to? Ayan. Tal. Ayos. Ya. Bos. Yan. Sakto. Okay. Hai. Jaga nih. Okay. Ready, 1, 2, ready, 1, 2, Nice lah. Okay. Right. Okay. Nice lah. Sige. Hijau. Baik. Happy birthday. Yan, si idol. Idol namin, idol. Nandito si engineer namin na Yan. Itong durian. Naplatan yung idol namin. Oh, yeah. Oh. Lahat. Ay, dapat takiingan nun ni man. Ayun. No, ingan to ulit. Naplatan yung idol namin. Nung kapoy po break mo sa awan. Yung pangkalaan. Oh, platan gulong niya. Tulis. Idol, oh. Oh. Kasi kung hindi niya bibilisan, siguradong mahuli kami. Ayan, di ba rin tawala interior to na rin. Dating kasama ito sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kaya Yan. lang hindi kinuha dahil kulilat siya palagi. Oh. sa top 50. Nasa Ay, bumili wala ni 13 years old. Ay. Larat. Ayan. 13 years old. Grabe ya. Meron pa tayo. Yung patantilay po rin siya niya. Tagay. Oh, why? Pre. Yos. Shout out. Shout out. Anong name mo, sir? Alain, sir. Alay daw. Talara. Talara. Kami ngayon. Untuk. Bigay na kayo, man. Usurubyo. Pero si sir, kasi wala sa salimpan ako. Bro, Video pre. Pre. Okay. Ba. Kali lang nasumukal. Yan. Mapandan. Shout out sa taga Mapandan. Pandan MUBC sir. MUBC. Yan. Yan, doon pa kami pupunta. I'm walking alone, the streets are empty.
I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Sa taas ng bundok. Bantay Reyes. Yan, sa idol, oh. Idol. Asan? Yan. Okay. Yan, sa Mount Pulag. Yan. Pulag na ito, Pulag. Oh, Naman yung kasama ko naglalaro. yan. Oh, boss. Oh, video. Yan. Timbudol. Morning, Team Budol. Sige. Sige. Boss. Sabay gagawin na naman. Tatlong bundok na ano? Malog season. Malog. Timbudol. Yan. Am I ready to explore right? Oh, Team Budol. Team Budol. Oh, Kansilor. Oh. Ah. Try to protect your soul. We are heroes tonight. Yan. Yan, pangbola ng raffle. Yan, price namin, ano, Padron Plus. Hindi pa dumadating yung Kulnago na frame kasi. Yun ang pinaka grand prize. Ito yung consolation natin po, boss. Ayan. Eat, sleep, bike, and repeat. Consolation prize. Kaya ay para sa kanila kaya presenta. Sige din, lalagyan na namin. Ayan na. Walang daya. Kikita nyo. Akin na ulit ang takila bite niya. Takila bite niya. Wala pa manalo tayo sa akin eh. Ang kapura sa Irinaw. Yan, price namin, 2 unit. Ay, sa Bingo eh. Ang kapunira, di si kami lalamat. Ayan, lalagay na yung bola natin. Oh, Ano wala, number. Arbor. 20 lang. Likas mo pa rin. malinis. Legal lang tayo, legal lang. Sa video pa eh. Tilak pa na kaya. Relax. Walang ading-ading dito ha. Walang inipit. Walang silipit. Legal lang tayo, legal lang. Ano yung binu... Tulog-tulog ka na. Haluin, haluin. Ay, sabi nyo, bungkan na, pupulain na. Haluin mo na. Ang tulo na prize, ito na. Ano yung unang prize? Iba si kayo sa mungkit. Ito! Ang tulo ng prize. Hindi, yung damit muna pala. Confirmation prize. Ang tulo na. Tapos na yan. Yun ay minor. Kawos! Ay, grand prize. Kasi yung grand prize muna. Sakay, Bago yung consolation. May nakapawal na may 6. Sige, sige. Ito mo yung isa. Yan. Ito, ang unang premyo. Yan. Padron Plus. Oy! Nahulog. Si Kwarog ma! Number 10. Ayan, number 10. Yan, number 10. Yan, ang maswerteng nanalo. Si Kwarog, number 10. Ito na, yung pangalawang pan. Padron Plus. Yan, pangalawang prize. Swerte, sasalan nyo. Ay, wala. Wala. Punta ko lang eh. Wala. Okay. Wala. Anong number? 26. 26. Arnold Diaz. Arnold Diaz, number 26. 26 ang nanalo. Arnold Diaz. Yan, Arnold Diaz, number 26.
Yung price, damit. T-shirt. Yan, t-shirt. Consolation. Bola. 14. 14. Danilo. Danilo. Number 14. Maswerte ay. Damit. Danilo Makayaman. Yan. T-shirt ulit, isang t-shirt. Balik. Balik. Hop. 46. Ah, 46. 46. Wala, di ba? Kaloy, Rosal. May kin, Lindiman. Si Kin. naman. Kaloy Rosal, t-shirt. May isa pa na Padron Plus. Kaloy Yan, Padron Plus ulit. Pero bingo na. Yung mga mananalo, yung mga nandito lang. Uncle Mong, sir. Mga ang may chance na manalo yung nandito lang. Yan, gawa kayo ng cardio. Lagi, sir. Maswerte. Yan, bingo. Ito yung prize. Ani pigpigaran timot amo sanderwa. Padron Plus. Yan, 1 unit ulit. May chance manalo. Sayang, kanto ba? Bingo. Gada. Sortihan tayo. Ready. Sana ako makakuha ng padron. Yan. Sana ako. Yan, mga kwan. Lalaban na kami, lalaban na. Walang bola. Walang bola lang. Sige na, bola lang tampol. Hop. Hop. Under 35. Under to. Bola. Ano naman? Hindi mabuti. Okay. Nih, mana ya? Hop. Number 12. Again, yan. Sakay. Tampol. Number 55. 56 oras. Yan, 55. Magkano lang? 87. Palamay ko. Jalaya tadi. 87. Tahu silang dakla eh. Yan. 11. Number 11. Tahu silang dakla eh. Peras tampul. 54. Okay, gila mo na. 54. Tahu silang dakla eh. Ito lang 47. 47. 30. 30. Pakira lang balik ko. Nantakila. Jatuh mo jay gawin to bisag kilo. Nakalbo. 52. Usilka! Yan. 51. Kau 51. Sige. Tiyoy, 60. 60. Oleh 60. Usilka! Ganti kalau ganti. Balasa. Bola. 43. Ayo. Usilka! Puro, isa na lang. Puro. Bingo. Mayroon nang nanalo. 22. Bulpen. Check daw. Check mo lang. Double check. 17. 17. Yan. Mayroon. 30. Yan. 30. Check. 53. 53. Check. Yan. 53. Sige. 72. Yan. 72. Check. 81. 4. Ay, 81. Ituan, meron ba ituan? 81. Meron. 57. 57. Ya, 57. Ya, 57. Meron. 68. 68. Wala. 90. Lalo.
yes. Matangos. Hirap. Ayan, panalo. Yan. Ate, sasabihin mo. Salamat ka muna. Salamat. Kay engineer. Salamat. Ayan, maswerte. Oh, nay, wow. Magbablatan. Salamat, welcome. Oh, thank you. Salamat sa nakuha. Bale, baway na naman sa susunod. Thank you. Sige. Ayan, congratulations po kay Arnold Diaz tsaka kay Quarog Chris. Sila po yung nanalo ng Cat Eye Padron Plus. Nandito po sa akin yung price nyo. Salamat.